naye ni kiumbe dhaifu mbele ya warembo. Muhunjia mwe ni atariirie uria onake akoragwo ombitwo na mwiri na thakame. Arauga ati hindi ni nyonaga airetu athaka guku kanitha-ini ona ni ndimeriragiria no ngacoka ngeririkania ati ndi muhunjia wa uhoro uria mwega kwanja riria mangiuka na nguo cia kuguciriria na maguta manungi wega. Araugire nani ni thiaga uguo kwanja araugire na Githweri, mimi ni dhaifu mbele ya warembo. Atoroka kanisa akisema pastor hana upako wa kukemea mapepo makali. Kuria gugwitwo Vihiga, mundurume umwe ni arorire kanitha kuo thutha wa kuga pastor wake ndari na maguta ma kuingata shaitani kana defo. Araugire nie ndingeikara gukorwo na hanini, reke thame guku ni ma pastor uyu ena mugambo wa kuinainia no ndari ngoma angeingatira oro na kanini uguo. Pastor ana sauti nzito ya kuogofya pepo lakini hafanyi hivyo. Page 9. Shesheni hakuwe nawe.